Yuk gendik Panantara oleh Simolji si ganteng kali ini ya. Mari kerong kali ini hadir bersama Tasik Miring. Yuk lagi-lagi bersama Sandar di Desa Tambak Agung Ares tentunya. Panataran sebek tak asrengan hati aneka agrup kendene sejago penju wala ibu hati sini tak mari kelong bersatu ini kepon gini kokosan iya mentang ibu tokan tangkeng bisa dan serituan atas saya juga kon alongku asrengan Saiful bersama Bapak Jarik Ambal Bung siap motor sekelangkong bagus. Sanoto pon bener takut meneng epaku terona mabunga detan taret burung mau besar mata depan ade sampai kepon along polong silancing ini bilang kamu boleh dia grup bebes mari kerong abolo pas Eki Kadito taritan musahla Pak Haji Arif dari Eki Kadito grup Pepot Tasik Mere kinanti sandu kinanti sandong panglepor hati Bapak Sayyidun Bosepon Putra Mahkota tak anggung kita setuju anggota mahkota anikoan sesepo bakal puntes sanoto ngadek seronan kedan kaator ngiring kaator Bapak Matrumli kaator ngiring kaator Pak kalebun Mas kon pon padengin Mbak Toju Liko pose putra kote
mulai lemah aneka apa saputra mahkota ahyani padenang maksuki apa sa istana potre koneng kene kok pade ibu cekel Pak Suki Rukun Berawas Salbu di atas mahkota rekana Niko Musa Istana Putri Koni Sapa andi laki Mas kabar desa Paninggonya kocak apa sapotre konene dubek sapa keruase andi lake dubek se andi lake Berian Pak Sayyid Sesepuh Pak Garibun Betes Pak kocak tiket isoro pakaran nape pon mas tanah tolak kene orang sing lope selamat jalan Pak Kuning betuwe janeki Pak Kuning betuwe janeki maksa itu bagus besar nyebok tang tengah Pak Sayyid sendiri batas